ese Gisaro, Gisaro, muhoza, 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 Gisaro, abana wabasajije ntibahumeka, Gisaro, 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 Gisaro yabaye Gisaro. Ubu indirimbo ze zirihe mani? Ikibazo cyawe banyawugitema bro. Hanyuma rero nshaka kugana ku musozo rero. Mbonye indi ndirimbo uje uvuga ngo Nyarugabo, Nyarugabo, Moise Nyarugabo, ngo ni igisambo. Igisambo ni so. Uri mu nkambi, urya ntacyo yakoze, yakubyaye. Hello vipi, yambu cyane, nizere ko umeze neza. Ubu ngubu indamukanyo ni twirwaneho. M23 twirwaneho. Yes, ndabashuje cyane abarwanashaka aho muri hose kuri iyi si. Ndabashuje cyane intwari zacu zirimo twirwaneho aho muri hose. Turabakunda kandi turabubaha. Hanyuma guys, hari umujene w'umuhanzi bita Galas. Umujene w'umuhanzi bita Galas, cyangwa se umujinga w'umuhanzi bita Galas. My bro, I want to tell you something. Wenda aho uri South Africa atangiye no kwiga icyongereza, hari ukuntu tubwa twimisega ya indi igenda ikunje umurizo, tukakubona kakiruka kamara kugerera ku wundi musozi ukumva ngo uwo niwe Galas. Bro, nshaka kukubwira yuko ejo arimbye ngo portemoni ya Nyarugabo. Ubu niwe bagutungiyeho urutoki rero, ibindi byose uri gufeilinga bagutungiye kuri Nyarugabo. Aho rero ni wrong number. Wakishe, subirayo babwire ngo impossible, inshobokable mission bro. Niba shaka bakurenza aho South Africa, niba shaka bakujyane Brazil cyangwa he. Galas muri kamere yawe rero uri banyaho ugitema. Misita kuficha bro, sinzaguhisha ewan. Galas uri umuntu ubona umuntu nimba umukeneye, ugacinya inkoro, ukaririmba, ukirizwa, ukigira gute. Ujya wibuka waririmbye Kamiliyoni wasaze wasagatuye, ujya kureba umukoboyi imbara arebye ubwenge abona atari bwinshi arakwihorera indirimbo ntiyakorwa, uza wasaze uhamutwa Kamiliyoni kwenda akwende se ukwende we wari waje kumureba. Ese Gisaro, Gisaro, muhoza, Gisaro, abana wabasajije ntibahumeka, Gisaro yabaye Gisaro. Ubu indirimbo ze zirihe mani? Ikibazo cyawe banyawugitema bro. Nimba umuntu akugaburiye ntuhage, uramututse kamubayeho. Wagiye kwa Nyarugabo we, reka nkwereke byonyine guhera kuri Gapangwa buriya ni umuntu wacecetse, ariko Gapangwa ni umuntu buriya ukuzi kandi wakubonye. Aho mwageranye, aho mwafatanyije, ibitutsi wamututse,
wamututse gapangu, ntako atakugiriye bro. Kandi ikibazo cyawe uzira ugufashaho bukeya, uzira ukwereka ko akwitayeho bukeya. Wakoze indirimbo abanyamurenge basa nk'abakwitayeho, ari byo mvuze, yariye ntahage. Ni ikibazo yagiye kwa Nyarugabo, uwo ari kuririmba umuhungu. Njyewe nabonaga posti ze ari ahantu ku mazi, buri kimwe cyose. Kubera kurya ntahage nk'uko inda ye ingana, yatashye ari gutukana koko. Wumva ibitutse, album yo ngo inspiration kwa Nyarugabo, inspiration nyabakibuda. Ugira uduco twinda kandi uduco tubi. Ubundi wabona umugabo yafashwe n'inda iba byarangiye. Ufite uduco tubi ntabwo nshaka kuguhisha bro. Ngo portemoni ngo ya Nyarugabo, ndashaka kukubaza kijyana. Uva hano ujya kwa Nyarugabo, indaro wagutumiye. Ushaka kuvuga yuko umuziki waririmbye neza, Nyarugabo akifuza kugutumira? Mr. Ndabutashye. Uri Mr. Ndabutashye nk'ingoma, ubundi ngoma niyo itagibura mu bukwe ubwo ari bwo bwose. Warihuruje, waritumiye, ujya kwa Nyarugabo. Sinzi nimba utekereza yuko ubwenge bwawe uko bumeze ariko abandi babatekereza, wumvaga wenda ashobora kureka inshingano ziwe akareba umuntu nkawe buriya sinzi. Ngo portemoni ya Nyarugabo, excuse me, portemoni ya Nyarugabo iyo uri kuvuga yagaburira so, yakugaburira na nyoko n'umukazana we n'umukwe wiwe. Sinzi ko ako kantu kazi. Ariko hagati aho ngaho mbabajwe n'abantu baguhereza amafaranga ngo ujye studio. Ntabwo bajya bumva uburyo uririmba. Ntabwo wumva gufata ibintu ibibiti noneho ngo warakaye, noneho wabaye umuraperi wa danje koko. Uri kubica yo portemoni ya Nyarugabo. Buda cheza chini man. Weni mwanaume, weni ndume, hakuna haja nikufiche bro. Cheza chini, cheza ndogo Buda. Uri gukina n'ikipe utazi sana. Abantu baguhereza amafaranga, ese mbaze ni amafaranga baguha makeya kugira ngo ntujye studio? Nubwo uba ufite bwo kugera muri studio, gahunda yawe ibimeze gute? Nyarugabo portemoni, sinzi ngo amaduba. Kina n'ibindi Buda, kina n'ibindi Buda. Arije nigeze kumva numva ndakurakariye, nshatse nko gushavura mu Kirundi ngo mve galasi, lakini sai bro nachekesha. Abantu bamaze kukumenya, washaka kutambua Buda. Iyo ureba tuvuga urugero nk'indirimbo wakoraga mbere, ukareba nizo urimo ukora, uri aho hantu wihishe iyo ngiyo, iyo aho ubundamye ubunze, ntabwo bibona bro. Ujya usoma comment ziza kuri YouTube yawe? Buda, ntabwo ubona ko ibintu byahindutse? Nta n'umujene ugishaka kukumva, imagine. Nta mujene ushaka kumva iyo makelele yako. Jusi nyimbo.
barakumenye. Nyine nawe hari ukuntu burya umuntu yigira cyihebe ariko umutima urimo umubwira. Ndabizi ko umutima ujya ukubwira ukakongorera ukakubwira ati yewe ukanga ukawunangira, ariko ubugabo utisubiyeho bubyara ububwa. Sijui unanielewa? Ubugabo utisubiyeho bubyara iki? Ububwa. Hanyuma rero nshaka kugana ku musozo rero. Bonye indi ndirimbo uje uvuga ngo Nyarugabo, Moise Nyarugabo ngo ni igisambo. Igisambo ni so. Uri mu nkambi, urya ntacyo yakoze. Nyakubahwa generale intwari yacu yasize avuze ati nta mugabo mu nkambi. Kuriya ni so yaza avuga. Nta mugabo wo mu nkambi. So Nyarugabo arya ibyo yakoreye. Ntabwo wamubona atonze umurongo mu nkambi. Ubone ngo atonze umurongo ngo arashaka kurya ibyo atakoreye. Abana ngo bariga batishuye minerevare, ari nayo mpamvu ntekereza ko wize nabi cyangwa se utanize. Buda umuntu waraye mu wiwe arakugaburira, urarya urahaga, ewana uzana amabere, nzi ko atari igituza. Portemoni yiwe uzi ugize amahirwe portemoni gatakara mwanya wowe. Mwana narabikubwiye ngo ubuze icyo avuga ntavugishwa, aravugiriza. So utavuga ko ari indirimbo se. Yo portemoni, yo amadubu bazi usigaye unayarota. Yaririmbe amadu bifatishe. Uragiye usize ibirego Nairobi sasa. Uragiye usize ibirego, uragiye urareze, urateranyije, urahunze. Kuki utahagaze ngo uburanye abantu wasize ureze, uvuga ayo macakubiri? Amacakubiri ari na yawe. Ni wowe nta wundi mujene ufite amacakubiri bro. Ino mpamvu nkubwira yuko bishoboka yuko wahinduka. Urateranyije. Uri kubeshya. Ese ubundi nkubaze, kuki ko wagize ishaka ryo kujya kurega no kuvuga ibihari, ko utabwiye perezida cyangwa se leta yanyu? Utagiye kuri ambasade ngo babwire, uvuge ati abakongomani turi hano. Bro, manze kujelewa iko poa, ni byiza. Uri kwitesha agaciro bro, uri kugatesha abavandimwe bawe, uri kugatesha iwanyu hose. Kandi wenda ntekereza yuko batagushigikiye, nabo babuze aho bagushyira. Mwanga mwabo. Reka rero ngwe Gasopo, ntabwo dufite umwanya wo kuzahora tukuvugaho genda ucike ku ngeso. Uri umugabo urakuze. Iyo uza kuba ufite ubwenge, ufite uraho gusubayeho gutaratamba. Genda wiyubahe. Nyarugabo ntimungana. Reka tube turetse n'ibindi. Nyarugabo ntimungana. Nta nubwo ndishuwe 100% ko naso iso atamwegera ngo muhamburire inkweto. So who are you? Kuririmba umuntu ungana kuriya mu izina ngo ni igisambo,
ngo arakore ndinda utaramubona kuri linye y'abantu bafite amapureti basaba ibiryo, basaba imvungure pate jaune. Bro, tumia akili. Nk'iki cyakubayeho wa muhungu, kubera icyo bakugiriye neza. Wenda abo nibo mvuze, muze kugerageza mujye muri background ya Galas. Wenda n'abandi babivuga hano, abantu babanye nawe, abantu bamufashije, mumbwire muri bangahe yagarutse gushimira, mumbwire muri bangahe yakomeje gufata nk'abavandimwe be, cyangwa se mumbwire muri bangahe atamaze kuvoma ngo abatobera amazi. Ufite akageso kabi wa, ufite akageso kabi. Aye ni ukuri mureke noneho aho bigeze nkubwire data we uvuga ngo ari umwana w'umunyamurenge are kugira uduco tw'abanyamurenge, sitaki kugufica, ufite utuntu tw'inda bro. Abantu barakumenye ubu nta bintu ukihishamo, nta bintu ukihishamo. Maze kugaragara bajya bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka.